Oh, hallelujah. Slava Isusu. We hear you partly. Hello. Good to hear you. Hallelujah. In to so naši pastori v Kijevu. Hallelujah. These are our pastors in Kiev. Now I hear you. So looks like that Mr. Putin couldn't take the smile off of your face. Кажется, мистер Путин не смог забрать улыбку с наших лиц. И не сможет. And he will never be able to. Amen. Dajmo jim en aplauz. Ne bomo uspeli, nikoli, bi rekel. Amen. In kako se počuti, how do you feel in the spirit? Мы сейчас чувствуем себя в духе еще лучше, чем до начала. In the spirit, we feel even better than before all this started. Путин не понимает, что он зажег огонь. Putin doesn't understand that he actually began the fire. И Украина поднимается в молитве сейчас. And Ukraine is raising in prayer right now. Даже те, которые не очень верили в Иисуса, Even those who didn't really believe in Jesus, начинают молиться Богу. they begin to pray to the Lord. Это хороший знак. And this is a very good sign. Wow, just a moment. Prav, da je to ful dober čas za Ukrajino, da se imajo boljš, kot so se imeli prej, da Bog ful več deluje kot prej in da tudi te ljudje, ki prej niso verjeli v Boga, so se zdaj na Boga obrnili, tako da so ful vsi nekako navdušeni nad tem, kaj bo Bog naredil. Okay. How would you like to tell to Slovenian church how we can help you? Как славянская церковь может нам помочь? Я думаю, что это молитвенная поддержка. I think that this is the prayer. Your prayer is the most important for us. В принципе, у нас здесь сейчас все есть. Right now we have everything we need. Некоторые люди с детьми уехали из Киева в Западную Украину. Some families with kids from our church, they left Kiev to Western Ukraine. Кто-то в Польшу. Some of them went to Poland. Но это только те, кто с детьми. But these are families with kids, with children. Те, кто старше, без детей, здесь в Киеве. The older people, they without children, they stayed in Kiev. On pravi, da največ, kar lahko naredimo za njih, je, da molimo za njih, ker nimajo nekih zdaj potreb drugih. Dosti teh družin, ki so imeli majhne otroke, so šli na vzhod Ukrajine, eni pa na Poljsko. Dosti teh, ki so pa malo starejši, so pa ostali. So mostly prayer. Prayer is the most important for us. So, do you believe in victory for Ukraine? Да. Of course. Да. There is no other way. Če verjamajo v zmago za Ukrajino, so rekli, da je jasno, da ni druge variante. Amen. Hallelujah. Amen. But Russian army is very big. Ampak ruska vojska je ful velika. Да, но они деморализованы. But they are demoralized. И у них нет мотивации. And they do not have Niso motivation. motivirani, demoralizirani so ruski vojaki. И они обмануты. And they are also being lied to. Им сказали, Лажу что его. их научение. They were told that they were actually going to some teachings. Rekli so jim, da grejo na en trening. When they come to Ukraine, when they get to our In territory, polka so prišli na njihov teritorij v Они Ukrajino, оказываются в шоке. they are shocked. so bili v šoku. And many people are actually quite young, very, very young youth, you know, like In je ful, to so 19, večinoma 20 ful years mladi old guys. vojaki, ki niso niti sposobni se boriti. Wow. Some of them, we have some villagers. The whole village came out to stop tanks. Just people came out on the roads to stop tanks and asking. The Ukrainian Ukrainians, yes, Ukrainians. Kmetje iz vasi ukrajinskih so prišli in so kar tanke ustavili. And asking Russians to stop and not invade Ukraine and please turn away and go home. And they actually turned away because they understood that they did not want to fight. Скажи, что And also, except there, of course, there is an army, but also in areas of, the town is divided by different areas. So we have volunteers
who they're not in the army, but they're volunteers, and they are given weapons just to go around and make sure that there is, order on the streets. And if they see any Russian spies, they could actually begin shooting. And actually, this morning we had some shootings in our own area while we were having service in the morning. Wow. So I watched your church service in the morning. You do church like every other Sunday. От этих выстрелов. We also have bomb shelters open, and people with kids and elderly people, they actually hide in the bomb shelters. And my younger brother with his family and their 3-year-old daughter, they actually, for the second night in a row, they were spending in the bomb shelter. Zdaj že drugo noč njen brat, od Julije brat, živi v zaklonišču, ker ima zaklonišča pred bombnimi napadi, z majhnim otrokom zdaj so tam. So that is difficult, to stay in bomb shelter, probably. It's difficult. We hear explosions, Je ful težko, ko poslušaš eksplozije, vsako uro nekaj eksplodira. Wow. So, Julia, you have a 3-month-old baby, yes. but you don't need a shelter. You have some protection. My Lord is my shelter. Yes. Sem rekel, kaj pa ti, ko imaš 3 mesece starega otroka, pa nisi v zaklonišču? Kakšno imaš pa ti pol zaklonišče? Pa rekel, da je Gospod njeno zaklonišče. Ko oni so pa kar doma, niso šli v zaklonišče. A so to verniki, to pravi? Haleluja. Amen. Hallelujah. Wonderful. It is very good to see you. It is very good to talk to you. We believe in revival of nation. And this is what we are praying for. Da. This is what we are praying for, the revival. Oni tudi molijo za prebujenost. Mi si rekel, da mi tudi to molimo. Okay, we stay connected and let us know what is happening and we will Thank keep you. you in prayer. Can you do us a favor and lead us in prayer for Ukraine? Поведите нас в молитве за Украину. Реку, че нас лохто молитву за Украину. All right. Да. Боже, мы призываем Твое имя, Lord, we call upon your name потому что Ты наш покров, because you are our Ты covering, наш Спаситель, Ker si ti naša zaščita. you are our Savior, Ты Избавитель наш, you are our protector, Ti и si мы naš верим, zaščitnik. что это время and we believe that this time мы можем открыть наши сердца we can open our hearts для In verjamemo, da bomo zdaj odprli svoje srca za tvoje delovanje. and through these circumstances In čez te okoliščine break those demonic foundations zlomili demonske temelje, that were on the way of the revival. Мы также ki zaustavljajo prebujenje. верим, что Ты будешь судить эту тьму, которая приходит сегодня с востока, из России. We also believe that you will judge the darkness that comes from the eastern Verjamemo, Russia, da boš obsodil temo, ki prihaja iz Rusije. and we will be able to bring to the Russian nation Благую In весть bomo lahko the prinesli good news of ruskemu Jesus Christ. narodu evangelij Jezusa Kristusa. обстоятельства. And today, in these circumstances, In v teh okoliščinah danes we are praying for Russian people, Чтобы свет Молимо за Руси. в сердца и разум. so the light of the Lord would come into their hearts da, and their minds. da bo tudi oni imeli prebujenje v tvojem duhu, v tvoji moči. We are praying today for Russia and for Ukraine, И Molimo za чтобы Rusijo in Ukrajino, мог пойти свет Евангелия также и на запад, в Европу. and then the light of the good news of Jesus would be able to go from Ukraine also to the Western Europe. Мы da bo luč evangelija Jezusa Kristusa šla iz Ukrajine še naprej v Rusijo. We believe that these circumstances они послужат большому пробуждению. will bring us to the great revival. И поэтому мы благодарим Тебя сегодня And that's why we thank you today за эту великую возможность. Zato ti zahvaljujemo za veliko prebujenje, for this great opportunity that you are giving us. И мы продолжаем da стоять. nam daješ ta privilegij zdaj, And we keep standing strong in our faith. Мы da победим stojimo močni v We veri, will win и понесем da bomo zmagali нашим народам. and we will bring the good news to the in people around prinesel us. dobro Мы novico славим drugim Тебя, narodom. Господь.
And we praise you, Lord, И благодарим Slavimo Тебя. te, and Gospod. thank you. Боже, мы Mi se ti верим Тебе. God, zahvaljujemo. we believe in you. Аминь. Verjamemo Amen. vate, Gospod. Amen. Amen. Hvala Bogu za vas. Amen. Hvala. Thank you God very bless much you, for your Julia, prayer. very much. God bless Thank you you. very much for your support. Yes, thank you. We really, Thank you. really appreciate it. Thank you so Thank much. you. Thank Thank you very you. much. We love you. We Love love И you. мы любим вас. Love you. Love We're you and together. pray for you. Amen. Thank Bye you. bye. God bless you. Bye bye. Ampak, lep pozdrav, Darko. Živijo. Kako se ti je zdel ta intervju, Darko? How did you enjoy this interview? Oh, it was wonderful. It's always wonderful to hear outside of the mainstream news and hear directly from people that are Ful je there. dobro slišati izven teh normalnih virov obveščanja, direkt od ljudi, ki so na terenu. And just a reminder to all the believers, whenever there's a crisis, the media thrives on fear. They make lots of money by pumping fear. In morate vedeti, da vedno, ko je kriza, potem mediji cvetijo na temelju strahu, ker potem lahko pride do denarja, če je veliko strahu. Right. So be very, very careful to guard your heart against the propaganda and the fear and the, Zato čuvajte svoje srce proti propagandi in strahu. Okay, we have to be able to separate the truth from the propaganda, from the spin, from the fear. In zato moramo ločiti resnico od propagande strahu, ki nas hoče pač doseči. This is obviously a very serious situation in Ukraine. In to je resnično ful resna situacija v Ukrajini. But fear not. This Putin is not going to be marching on Ljubljana anytime soon. Ampak Putinu ne bo uspel marširati vse do Ljubljane, ni šans. Okay, right now he's very much overextended himself by attacking the whole of Ukraine, which is one of the biggest countries in Europe. In zdaj se je ful preveč razširil s tem napadom, ki je napadel največjo nacijo v Evropi. I believe that he's made a very, very serious, a very big mistake. Verjamem, da je naredil res veliko in resno napako. Just as he invaded Afghanistan years ago, the Soviets were not able to control, maintain, and eventually withdrew in disgrace. Tako je pred leti napadel Afganistan, ampak potem Sovjeti niso mogli obdržati kontrole po božji milosti. The Ukraine people are by and large fighters, and they despise the Soviets after all of the years of oppression that they suffered. They're not going to roll over and simply surrender. In Ukrajinci se ne bojo kar zavalili na drugo stran, pa se predali, ker so preveč dolgo bili pod diktaturo Sovjetov in nočejo iti več nazaj v ta sistem. I believe that sooner rather than later, Putin will start withdrawing his forces to the eastern part of Ukraine, the eastern border, and then he'll probably secure that border along with the land bridge that comes up from Crimea. That's going to be probably his strategic end game. That's what he's after. Najbolj bo končal na vzhodu Ukrajine in si zavaroval to mejo s Krimejo. Yeah, so that land bridge between Crimea and the Russian eastern border there of Ukraine is strategically, I think, what Putin is after. In najbrž bo pač končal tam in si bo strateško pozicijo tam naredil, na tej meji med Krimejo in Ukrajino. And what he's basically doing is he's seizing the moment. He's taking this opportunity right now to do what he's doing for two reasons. In on v bistvu zdaj izkorišča to priložnost, ki jo ima v tem času, za dva namena. He has seen how weak this current American administration is, especially with its withdrawal out of Afghanistan last year. On vidi, koliko je zdaj šibka ameriška administracija, ki so šli ven iz Afganistana. He realizes that the Americans will do nothing to stop his intentions. In pač je ocenil, da Američani nič ne bojo naredili, da bi ga ustavili. And the second reason is that NATO has been so weakened over the last many decades that
that NATO is in no position whatsoever to stop his advancements, Druga his stvar je aggression. pa, da je NATO toliko oslabljen zadnjih par let, da nima nobene moči, da bi kaj lahko naredil proti Rusiji. The Germans in particular have been very resistant to lead NATO in the direction of pushing back on Putin. In Nemci so ful nekako počasni in nočejo se upirati Putinu. And the reason for that is that half of Germany's natural gas and energy comes from Russia. To je pa zato, ker pol njihovega plina pa energije prihaja iz Rusije. And that's true for much of the European Union. In to je res za skoraj pol Evropske unije. Okay, so Putin has got Europe largely dependent upon his energy, and as a result, he knows perfectly well that NATO is going to do very little to hinder his ambitions in Ukraine. In zato je pač Putin izkorišča to, ker ve, da je Evropa odvisna od njegove energije. In So he is seizing this strategic opportunity at this time to do what he normally would not be able to get away with. Tako da zdaj uporablja ta čas, ki ga ima, ki v kakšnem drugem času on ne bi mogel tega narediti. If NATO was functioning properly and if we had a strong leadership in the White House, he would not dare do what he's doing Če now. bi imel NATO dobro vodstvo in če bi bil ta prav človek v beli hiši, pol Putin tega ne bi mogel delati. Uživate v tem ljudje? A vam je to kar nekaj zdaj? Kaj je to ena politika v cerkvi? Ne, cerkev, jaz verjamem, da moramo biti inteligentni, kaj moramo, kaj bi bilo, amen? Pač več, ni treba biti obremenjen s tem, samo vse, zdaj imamo notranje informacije, kaj bi bilo. To je človek, ki je bil vodja strategije letalstva za cel Pentagon. Uno prej bil človek iz terena, na katerega bombe dol padajo. Zame so to pravi verniki, ki verjamejo v zmago, ne predajo se in verjamejo, da bo Bog še nekaj več iz tega naredil. V Darkota dobimo pa nekaj, ki mogoče od medijev ne bi toliko dobili in pol ne boš v kakšne neumne teorije padel, pa v strahove, ker znanje je moč. To imaš znanje, pa veš, kaj se dogaja. Okay, continue, Darko. So, as I was saying, what's happening now is a direct result of the weakness of European and American leadership. Tako da to, kar se zdaj dogaja, je pač rezultat šibkosti evropske pa ameriške vlade. And Putin is taking full advantage of that weakness. In Putin izkorišča to šibkost. Okay, there is clear reasons on why Russia is doing what they're doing. It goes all the way back to the falling apart of the Soviet Union 30 years ago. In to, kar Rusija dela, ima totalen smisel za njih, ker lahko vidimo vse nazaj 30 let od razpada Sovjetske zveze. And there's a lot of history in the Euro-Asia, in this part of the world, that goes back hundreds and hundreds of years. Ker v Evroaziji je tukaj veliko zgodovine, že ki je se ponavljalo na stotine let. The Russians, in the Second World War, they lost about 22 million soldiers and people in that part of the world in the Second World War. V drugi svetovni vojni so Rusi izgubili 22 milijonov ljudi. And they said that never again would they allow Europe to be a danger and a threat and to invade Mother Russia. Zato so rekli, da nikoli več ne bodo dovolili, da bi bila Evropa nevarnost mati Rusiji. And that's why after the Second World War, they built up all of these buffer countries to be a buffer, a shield to protect them from Europe and European aggression. Zato so si takoj po drugi svetovni vojni zgradili te države, ki bi bile nek buffer, da Evropa ne more direkt na Ruse priti. So imeli zaščito v teh državah. In 1949, NATO was formed as an alliance between Europe, Canada, and America to be a counterbalance against any future Soviet aggression. In kot rezultat, kot odgovor na to rusko obzidje, je Evropa, Kanada pa Amerika zgradila NATO. Okay, and then in recent years, after the fall of the Soviet Union, NATO has basically been weakened, deteriorated, underfunded, and has become powerless.
Ampak v zadnjih parih letih je NATO čedalje manj dobival sredstev in moči in je postal nemočen. In 1991, when the Soviet Union gave up and released all of the countries that it had controlled, In ko je 91. Sovjetska zveza sprostila države ven iz svoje kontrole, the Western world negotiated with Russia and Ukraine both. se je zahodni svet pogajal z Rusijo in z Ukrajino. The agreement with Russia was that if they released these countries, that NATO and the West would never move 1 inch towards Russia. In dogovor je bil, da če sprostijo te države, se Zahod in NATO nikoli več ne bosta spustila na Rusijo. And if you look at the last 30 years, you can see that promise was certainly not kept. In so can you say again, who made the promise of what, Darko? The promise was from NATO and from the Western countries, America and NATO, that if they release the countries, right, Hungary, Poland, all of the Soviet bloc countries, that we would never that we would never move in aggression and move towards expanding NATO and the EU. NATO pa Zahod sta obljubila Rusi, da se ne bota vmešavala v njo, če sprosti te narode. Okay, and so obviously in the last 30 years, all these countries have become members of the European Union, and then many of them have become members of NATO. In zdaj te države v zadnjih 30 let so postale del Evropske unije in del NATO. Okay, so this is part of what the Russians' position is. This is why they are so angry and why part of what is taking place now. In zato so Rusi zdaj toliko jezni in zato zdaj to delajo. Right? There's been promises made to Ukraine that we would support them. Many have been pushing out of Belgium that they would become members of the EU and even of NATO. And the Russians have been absolutely furious with this, what they perceive as aggression from the West. In Rusi so to smatrali, da je agresija iz Zahoda, ker je Bruselj obljubil Ukrajini, da bo lahko del EU-ja. Okay. Irregardless, Russia has now invaded a sovereign country, and what they are doing now is absolutely outrageous. Ampak ne glede na vse to, je res brutalno, kaj zdaj Rusija dela, nezakonito napada suvereno, neodvisno državo. What's happening now is not something new. This has been going on for years and even decades. In v bistvu to ni nič novega, ker to se dogaja že skozi desetletja. What is new is the weakness that Europe, Germany, and America is now currently showing at this moment. Ampak kar pa je novost, je pa ta slabotnost, ki jo kažeta Amerika in Evropa. Right? For those that maybe don't know, Germany has been shutting down their nuclear power plants because of climate change and this move towards going green. In to je vse, recimo, če ne veste, to gibanje zelenih, ustaviti nuklearno energijo čez celo Nemčijo. Nemčija je to naredila. Right? And as a result, Germany has been importing half of their energy supplies from Russia, which obviously weakens Europe's and NATO's position. In zdaj ima ful problem, ker kupuje od Rusije pol svoje energije in je šibka ona in NATO v primerjavi z Rusijo. So this is going to sort itself out. I think it's important for the church to take a position of faith and not fear. In mi kot cerkev ne smemo biti v strahu, ampak moramo stati v veri, ker vse to se bo uredilo. Okay. Putin is not a threat to outside of Ukraine. Putin is not a threat to Europe. In Putin ni grožnja za Evropo ali pa Ukrajino. Okay. His national financial GDP finances is about equal to that of Italy. Ker njegov GBP, njegove finance so podobne kot italijanske. Okay, Russia is a very poor country. Ker Rusija je zelo revna država.
rich in oil and gas, but outside of that, it's a poor country. ker je bogata v nafti in plinu, drugače pa ne. And if the Western countries get serious about this, they can crush Putin and crush Russia very, very easily. They'll crush them financially. Zahod ga lahko zelo enostavno uniči finančno. Okay, če so hoče. that will all work itself out. Tako da to se bo vse odvilo, tako kot je treba. So that's just a little bit of background. I mean, we Tako can da get, malo zadja. we can get obviously much deeper, but I don't know. I don't think probably most people are interested in the Lahko bi šli history and the globlje, deeper ampak things. mislim, da večino ljudi to ne bi zanimalo. But if anyone has any questions, I'd be certainly Ampak glad kakšno to. vprašanje, preden gremo naprej? All clear, Darko. We understand everything. Super. Hey, so Darko, what's next on God's timetable? Kaj je zdaj naslednja stvar na Božjem urniku, Darko? Well, as I shared the last 2 weeks, I believe that all of this incredible spiritual warfare is going to lead us into yet another reformation and mighty move of God. Ja, tako kot sem zadnje 2 tedna govoril, vsa ta neverjetna duhovna bitka nas bo pripeljala v mogočno Božje delovanje poslednjih dni. History repeats itself over and over again. This is another move of the enemy, a global move in these last couple years, and it's going to be countered by a move of the Holy Spirit. Ker to je zgodovina, ki se vedno ponavlja in tukaj zdaj vidimo napad sovražnika, ki bo pa naletel na odpor delovanja Svetega Duha. Right? When all the world is crying out in fear and discouragement is when God is prepared to move even more mightily. Ko svet joka v strahu in trpljenju, je čas za še večje Božje delovanje. And as we look at the pattern now, we've already now 1 or 2 moving generations away from anything significant happening in terms of revival and reformation. And so the timing is upon us. I believe the timing of this cycle is again upon us. In zdaj vidimo, da že eno ali pa 2 generaciji ni bilo ne duha, ne sluha v prebujenju ali pa reformaciji, tako da je zdaj zrel čas in smo mi zdaj v tem času za novo reformacijo. In my 43 years now of walking with God, I think these days are some of the darkest days that I've seen in my lifetime. Jaz hodim z Bogom že 43 let in toliko temnih časov še ni bilo, kot so zdaj. And so knowing history, studying history, church history and world history, I'm encouraged because I can see the timing of God is again upon us. The day of the Lord is yet upon us again. Ampak sem ful opogumljen, ker vidim, da je zdaj čas, da je Bog nad nami, tako kot če celo zgodovino preučujem, kako Bog deluje. Zdaj je spet čas za mogočno Božje delovanje. Right, so we need to rise up to Joshua and Caleb's with faith that they're not intimidated by the giants and the walled cities, but they're looking to a God who's far greater and more powerful. Tako da moramo spet dvigati Jozujete in Kalebe, ki se ne bojo bali velikanov današnjih dni, ampak bojo stopili naprej v veri in jih bo Bog lahko uporabil. Only 2 of the 12 spies had the confession of faith. Samo 2 od 12 oglednikov dežele sta imela izpoved vere. And because of that unbelief, that entire generation died off, but Joshua and Caleb did enter into the promise of God. In zaradi nevere je cela tista generacija umrla, Jozue in Kaleb sta pa vstopila in pripeljala celo generacijo v obljubljeno deželo. So as for me, I don't want to be a part of a generation that dies in unbelief. I want to be a part of the Joshua and Caleb generation that moves forward in the next move of God. Jaz hočem biti del te generacije, ne del tiste generacije, ki umre v strahu in ne veri, ampak del te, ki v veri hodi in prinese Božje delovanje poslednjih časov. We will go with you. We will be with you. Mi bomo stati da. You want to lead us to prayer, Darko? Please. You can do it. All right. Well, Lord God, we look to you in the midst of these global challenges. Gospod Bog, mi gledamo na te sred globalnih izzivov. It's easy to see
the enemies, the giants in the land. Zelo enostavno je videti velikane v deželi. Whether it be Putin in Ukraine or COVID around the world, Ali je to pandemija po svetu, ali je to Putin v Ukrajini. you are mightier than all of the forces of darkness arrayed against us. Ti si bolj mogočen od vseh sil teme okoli nas. And Lord, we just want to be a part of that Gideon's army, small in number, but with you working in our midst. In Gospod, mi hočemo biti del te gideonske vojske, ki je majhna v številu, ampak ima tebe v sredini. Lord, we just, as broken vessels, allow the light of the Holy Spirit to shine forth out of us. Kot zlomljene posode dovoljujemo, da tvoja luč sveti čez nas. And Lord, together we stand with you and pray for you to blow a trumpet in Zion and awaken your church into reformation. In probimo trobento na Sionu in oznajamo prebujenje v narod. Just as Ezekiel looked out into the valley and saw nothing but dead bones, Tako kot Ezekiel, ki je pogledal v dolino in videl samo mrtve kosti. you helped Ezekiel to see that you can assemble those bones, that you could put flesh on those bones, and that you could breathe life into those bones and resurrect a mighty army. Si pomagal Ezekielu, da je lahko videl meso na teh kosteh in je lahko dvignil mogočno vojsko Božjega delovanja. And so, Lord, just blow that prophetic word into the earth, Lord, that will bring a great reformation and that will bring multitudes to you. Razpihujemo to preroško besedo in zahtevamo mogočno Božje delovanje in množice, ki se vklapljajo v to. And so, Lord, we thank you that the victory is yours. Hvala ti, Gospod, da zmaga je tvoja. You in the Psalms, you said that you laugh over the foolishness of of the nations that war against you. V psalmu si rekel, da se smeješ neumnosti, ko te narodi napadajo, Because you always have the last word. ker ti imaš vedno zadnjo besedo. And we thank you for that in Jesus' name. In hvala ti za to v imenu Jezusa. Amen. Amen. Thank you, Darko. Greetings to you, to all the staff in Pentagon of retired generals and strategic Air Force people. Thank you, Darko. Good All brief. right. Blessings to you all. Bye-bye. Haleluja. Dobro ime, Darko. Haleluja. Jaz imam feeling, da smo del zgodovine. Okay, go ahead, honey. Okay, in 1992, I spent 6 weeks in the Ukraine. Leta 92 sem preživela 6 mesecev v Ukrajini We traveled to halls that were city in centers, smo potovali v centre mest, v njihove shared the gospel, dvorane, kjer smo pridigali evangelij. were on the radio In and pol smo bili na radiju, television in televiziji, cities who had never had v someone mestih, from the West. And kjer še nikoli ni nobeni zahodne države sploh prišel. we were on the streets doing concerts In smo na ulicah imeli koncerte, in the orphanages, v sirotišnicah, in the hospital. v bolnicah. The biggest shock was the poverty of the In country at that time. največji šok mi je bil, kakšna revščina je bila v teh državah. We had always heard of this Cold War in America, Ker mi smo vedno poslušali o tej hladni vojni v Ameriki. but it seemed like all the money had gone to the government and military and none of it to the people. Ampak ves denar je šel v roke vojakov, ne pa vojske, ne pa med ljudi, ki so rabili sredstva. You could drive 6 hours and only see 2 or 3 vehicles on the autocesta. Lahko bi vozil več ur in si videl samo 2 ali pa 3 avte na avtocesti. We were in the hospital and praying for people who were dying, and we saw nurses washing out gauze pad to reuse bandages, and we were shocked. They reused what? Bandages and the things you wrap around wounds. In oni so pač imeli obveze za rane, za večkratno uporabo. V bistvu niso nič stran metali, ampak so vse upravili, da si lahko večkrat uporabil. We sang in 2 military bases that were ex-Russian military bases full of Ukrainian soldiers. In peli smo v 2 vojaških bazah, ki so bili
not te vojaki pač. And one man that was in our music group had been an ex-soldier. In en od v naši glasbeni skupini je bil bivši vojak And he asked them, if you want to take a stand for Jesus, to step out and pray to receive him as your Savior. in ga je prosil, da vstane za Jezusa, da preda življenje, da pride naprej in sprejme Jezusa za svojega rešitelja. And many young soldiers stepped out boldly In veliko mladih vojakov je pogumno prišlo to naprej receive Jesus. in as so their sprejeli Savior. Jezusa za svojega rešitelja. We stayed in homes of believers. In potem smo prenočevali pri vernikih v njihovih domovih Ate their food, in jedli njihovo hrano, drank their tea, pili njihov čaj slept in their beds. in spali v njihovih poslah. It broke my heart because one day I realized we were sleeping on their bed and they were on the floor. In pol sem en dan videla, da v bistvu mi na njihovih poslah spimo, oni pa na tleh spijo. Such loving, tender, To so res generous, ljubeči, beautiful. darežljivi, čudoviti ljudje. I fell in love with the people of the Ukraine. Tako da sem se kar zaljubila v Ukrajince. And the next year, I went to In teach in Osijek, Naslednji leto sem pa šla v Osijek, and there were many students from the Ukraine. kjer je bilo veliko študentov iz Ukrajine. And I taught piano to In sem učila many klavir girls, mnoge študentke, and we're friends today. ki smo še danes kolegice. One of the guys is leading a Bible school in Kiev. En od njih zdaj vodi biblično šolo v Kijevu. Another one I've been talking to over the last 2 days. Z eno sem se zdaj pogovarjala zadnje 2 dni And she said, my son had to sign up for the army. in je rekla, moj sin je mogel iti v vojno. And he's not much older than Sammy. In ni sploh dosti starejši od Samuela. I know we've talked about the political aspect, In potem sva se pogovarjala o političnem vidiku Ukrajine. but I want you to catch the heart aspect. Ampak mi smo prej o tem govorili, ampak dobro je, da ujameš pogled srca Ukrajine. That they are real people. Da to so realni ljudje, That Jesus loves them. ki jih Jezus ljubi. And he loves the Russian soldiers. In on ljubi tudi ruske So vojake. many of them are in a place that they don't In want to be. mnogi so tam, ki nočejo I believe biti, God is going to touch them. ampak verjamem, da se jih bo Bog Some dotaknil. may desert the army or Da bojo do eni something dezertirali, totally different, ali pa kako drugače bo Bog odrešil, ampak verjamem, da bo Bog but ways you deloval can't imagine. na načine, ki si ne moremo predstavljati. But how do we pray? Why do we pray? Ampak zakaj mi molimo in kako naj molimo? We are one body, Mi smo eno telo connected in the whole in earth. smo povezani po celi zemlji. And the Bible says, if one hurts, we all In hurt. Sveto pismo pravi, če en trpi, vsi trpimo. If one rejoices, Če we se all en rejoice. veseli, se vsi veselimo. Another couple that have another church in the Ukraine Še en drug par, ki ima ta cerkev v Ukrajini. had a little clip of worship in their house. Sem gledala klip slavljenja iz njihove hiše And it was so beautiful. I was watching it. in ko sem gledala, je bilo tako lepo. And there was no fear, no stress. In si videl, da noben ni v stresu ali pa v strahu, Jesus. ampak sam ljubijo And Jezusa trusting him. in mu zaupajo And committing their life in his hands. in predajo svoje življenje v njegove roke. They are our brothers and sisters. In oni so naši brate in naše sestre. 2 months ago, I was sitting with my dad watching the news. In pred 2 meseci sem z očetom gledala televizijo, novice, And they were showing tanks of Russian in so kazali tanke on a train into the na Ukraine. vlaku, kako potujejo proti Ukrajini. And they had been showing this for a week. In to so en teden kazali, te tanke. But one day I was watching, Ampak en dan sem to gledala and the Holy Spirit hit me. in me je Sveti Duh prebil, You need to pray. Carol, moraš moliti, You need to pray moraš moliti, because this is my heart. ker to je moje srce. And I began to pray in the Spirit. Zato sem začela moliti v And so duhu. that day I was just walking around and praying in the Spirit, and I was almost crying. In pa sem cel dan hodila po sobi in molila v duhu in skoraj jokala. And as I prayed, I felt the victory of the Lord.
In ko sem molila, sem začutila zmago za Gospoda. And I just began to declare this In sem word začela in oznanjati, the country. These are your people. This is your country. da to je tvoja država, oni so tvoji ljudje. I believe the Lord wants us to pray in the Holy Spirit In zato verjamem, da Bog hoče, da molimo v Svetem Duhu. and pray for the Ukraine, In molimo za Ukrajino, pray for Russia, in za pray Rusijo, for Slovenia. in za Slovenijo. Pray until you know that the Dokler Father's heart veš, da has je been completely Božje srce placed in your heart. sproščeno v tvoje srce. And that as the Lord directs you, we can begin to declare His will. In ko te Bog v smer začneš govoriti, izpovedovati Božjo voljo. Hallelujah. Lord, I pray for the helpless. Gospod, jaz molim za te, ki so brez pomoči, I pray for the mothers with little children. za matere z majhnimi otroki. I pray that you'll protect Molim, da jih them, zaščitiš, Gospod. and that more than just protection and food and clothes, they'll feel your love. Še več kot obleka in druge stvari in hrana, da bojo čutili tvojo ljubezen. Lord, I pray that you'll keep them well in this winter weather. Očuvaj jih v tem zimskem času. We pray for the soldiers that are out in the cold all day In molimo long. za vojake, ki so v mrazu, Supernaturally, Lord, care for them. da jih ti nadnaravno poskrbiš za njih, Watch over your children. da čuvaš svoje otroke. Thank you, Lord. Your Hvala will ti, be Gospod. done in this earth, Lord. Hvala, Gospod, naj se tvoja volja zgodi, pridi tvoje kraljestvo za Božjo slavo. Be seen Naj se in the vidi nations. v narodih. Hallelujah. Thank you, Lord. Hvala ti, Gospod. Haleluja. Amen. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Oče, hvala ti za tvojo prisotnost. Hvala ti za tvojo slavo. Hvala, Oče, da smo v tem času zdaj rojeni, ker rabiš ljudi, ki ti bojo verjeli in zaupali za reformacijo narodov. Haleluja. Oče, uporab nas v tem času, kjerkoli smo, Oče. Jaz molim, da noben ne misli, da je premajhen, da je premalo pomemben. Oče, ko vsi smo tvoje slamce, na katerih veter zapiha in lahko prebijamo telegrafsko štango, če treba. Haleluja. Hvala ti, Gospod, da nam nič ni nemogoče. Haleluja. In mogoče danes, ko si vse to poslušal, gledal, molil z nami, mogoče, če kdo tukaj, da ne veš, kje si ti v odnosu z Bogom, ne veš, a si odrešen ali nisi, ali si mu že predal življenje, ali si samo kulturni kristjan. Naj ti povem, da to je bolj pomemben, kakor kdo bo zmagal kjerokoli vojno. Največja vojna je vojna za duše ljudi, kje bojo večnost preživeli. In jaz, če bi šel v Ukrajino, bi šel glih zaradi tega, da čim več ljudi je v superpelem. In naš pastor, apostol iz krščanskega centra iz Bolgarije, je šel včeraj v Ukrajino, si predstavljate. In pol me je ful izval to, ker on rab, a veste, da iz Sofije je daljša vožnja, kot iz Ljubljane. In jaz sem skozi mislil, ker jaz sem tam tudi pridigal po Kijevu, ampak meni na misel ni padlo, da bi jim šel tja kaj pomagati, pa jih ohrabriti. In pol sem se ful počutil, tle molim že 2 dni, pa niti pomislil nisem na kaj takega. In pol sem ga vprašal, če rab pomoč, če grem lahko zraven. Pa kakšen je plan, kaj bomo delali? Jaz moram vedno imeti plan. Če ne vem, kaj je plan, ne grem. Se rekel, daj mi 3 točke, kaj je plan. In pa je rekel, plan je, da jih gremo podpirati in ljubiti. Se rekel, dobro, kaj, ali boš imel orožje, ali boš delil hrano, ali boš pridigal. Je rekel, gremo tja. Imam kombi poln hrane in pač grem tja. Grem jih podpreti in ljubiti. Se rekel, haleluja, je ful si faca. Haleluja. In pol sem rekel, kdaj pa gremo? Pa je rekel, zjutraj štartamo. In pol, hvala Bogu, nisem mogel to hitro prijeti v Plovdiv. Sem si ful vdahnil, ker me je bilo kar strah, da bi mogel kar iti v Ukrajino. Ampak bi šel, če bi časovno lahko prišel. Ampak sem rekel, hvala ti, jaz se, da mi zdaj še ni bilo treba. Ampak haleluja. Amen. Kdo od vas je pripravljen? Haleluja. Jaz, ko sem sprejel Jevsa, isti dan, mi je en črnc je bil tam v cerkvi, ko sem sprejel Jevsa in je rekel, zdaj si vstopil v največjo avanturo svojega življenja. Si rekel, haleluja. Ko sem bil 20 let star, to mi je bilo ful všeč, avantura, haleluja. In pol
Je rekel, zdaj tu, če te metek zadane, ne moreš zgubiti. Tu, če te ustrelijo, je vse v redu, ko greš direkt v nebesa. In pa sem rekel, haleluja. To pa še pomislil nisem, da bi me kdo lahko ustrelil. Ampak kakšna dobra novica, da tudi tega se mi ni treba bati. Tako da se že takoj v štartu videl, da slediti Jezusu, amen, sploh ne more zgubiti. Amen. Amen. Ne se bati, haleluja. Strah je demon. Vedno, ko začutiš strah, se ful upri temu. Res. Strahu se ful upri, haleluja. In bolj, ko vidiš, koliko te ima Bog rad, manj te je strah. Amen. Zato postanemo mi Božja ljubezen. Amen. Bodimo Božja ljubezen ta teden za koga. Amen. Amen. Haleluja. Hvala ti, Oče. Oče, kdorkoli, danes, če si tukaj, pa če še ne veš, a si Božji otrok ali ne, enostavno povabi Jezusa. Rečemo, Jezus, jaz se ne morem sam odrešiti. Danes verjamem, da si ti umrl za mene na križu. Vem, da sem grešnik, na poti v peku. Kakorkoli sem dober, sem preslab. Zato si ti umrl za me. In jaz danes sprejemam, da si ti moj Gospod. Jaz sprejemam tvoje delo na križu za me. Verjamem, da si živ. Prid zdaj ti v moje življenje, bod zdaj ti moj gospodar. Amen. A je kdo tukaj, da še nisi to naredil? Da še ne veš, če je Jezus v te pa ne? Če si, lahko sem dvigneš roko, pa bomo skupaj zdaj molili. Haleluja. Ker to bo najbolj pomembna molitev tvojega življenja, da predaš življenje Jezusu. Haleluja. Amen. Ok, daj bo moliti za vsakega, ki mogoče to najdu na YouTubeu, Facebooku, kjerkoli. Daj bo moliti skupaj z njimi. A lahko skupaj, če to gledaš na videu danes, pa nisi še predal življenje Jezusu, ne čakati. Ker lahko je to tvoj zadnji večer. Jaz sem gledal vojake v Ukrajini, kako en programer, tip je rekel, jaz sem programer, jaz se v življenju nisem imel puške, Ukrajinc. In pa je rekel, pa kaj mi preostane, jaz moram braniti svojo deželo, jaz tam pobegnil. In pač bom tle stal s puško in dal svoj delež. In sem boril skupaj. In jaz mislim, da to prav, haleluja. In pol je rekel, no, mogoče smo se zdaj zadnjič videli na tem videu. In to je res. Jaz, ko sem Kero spoznal, ki je prišla v Osijek, je tam glih bila vojna. Cel Osijek je bil obkoljen, na drugi strani so bili Srbi, metki so nam okoli glave leteli. Jaz sem šel v en kraj, pol v Bosno, ker so bombe tam padale. Pa me nič ni bilo strah, ker sem bil odrešen. Dobro, razen ko mi je Ustaš dal nož na vrat, me je malo strah ratalo za par minut, ampak sem pač molil v jezikih, pa se človek pol spreobrnil, haleluja. Ampak kaj hočem povedati? Mi dva sva šla eni družini pričevati v Osijeku, ko je imela mama 5 otrok, vsi so bili v vojni s Srbijo. In jim pričujeva in so samo še 4 čez 2 dni. Prideva čez 3 dni spet, so samo še 3. Vsakih par dni je en umrl. Ampak preden je umrl, sva ga pripeljala k Jezusu. Haleluja. Amen. Tako da on je šel direkt v nebesa. Amen. In danes, če še nisi sprejel Jezusa, če to gledaš, lahko je to tvoj zadnji večer. Ti ne veš, lahko te avto zbije, lahko umreš med spanjem, ti srce neha biti. Ampak lahko pa, da boš še dolgo živel, ampak nikoli več ne boš imel priložnosti, tako kot danes. Da, ko si slišal zdaj evangelij, se odloči in reči, predal bom življenje Jezusu. Sveto pismo pravi, kdor v srcu veruje, da ga je Bog obudil od mrtvih in ga z usti prizna za svojega Gospoda, bo odrešen. Se pravi, kaj moš narediti? Predaj mu svoje življenje. Verjem, da je on plačal ceno za tebe na križu. A lahko skupaj vsi molimo za mano to molitev, kako se Jezusa sprejme. Za mogoče nekoga, ki to gleda na videu, pa bo zdaj lahko še on za nami ponavljal. Samo reči, Jezus, jaz te rabim. Jaz se ne morem sam odrešiti. Jaz nisem dosti dober. Zato si ti umrl zame. In si odnesel vse moje grehe na križ. In si 3. dan vstal od mrtvih. Jaz zdaj verjamem vate. Hvala ti, Jezus, da si mene odrešil. Jaz te sprejemam za svojega rešitelja, za svojega Gospoda, za svojega gospodarja. Podrejam ti svoje življenje
Nočem biti več sam svoj. Hočem, da si ti zdaj v kontroli. Da sledim tebi. Vsak dan. Sem izpolnjen s tvojim duhom. Da sem eno s tabo. Da spoznavam tvoj načrt za moje življenje. In da tebe spoznavam vsak dan bolj. In postanem del gibanja, ki ga ti danes delaš na zemlji. Amen. Amen. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Amen. Noč, bote blagoslovljeni, haleluja. Kdorkoli, če še rabaš molitev, lahko molimo zate. Mogoče lahko na koncu eno dobrovoljni prispevek vzamemo. Mi vedno na koncu pa že prav vzamemo prostovoljni prispevek za Božje delo in verjamemo, da s tem podpiramo evangelij, haleluja. Tako da kdorkoli bi rad prispeval, če si danes prvič tukaj ali pa če nima želje, da bi dal to nič ni narobe, ti nič treba dati. Ampak kdor bi pa rad bil del tega še finančno, podpiral Božje kraljestvo, haleluja, si pa ful dobrodošel, haleluja. V četrtek smo imeli Viktorja, jaz sem ga šel iskat v Avstrijo in potem sem ga še isti dan nazaj odpeljal. Samo, tako da se opravičujem, da nismo nekih velikih vabil delali, ker to je bil glih četrtek v Šentjurju in pol je imel 5 ur vožnje po mitingu, da je šel nazaj domov, mislim, pridigat v Nemčijo. In je ful zanimivo imel besedo in jo bomo v petek objavili na YouTubeu, si jo poglejte. Ker mislim, da je dobra beseda za Slovenijo, ful, od Viktorja. In eno od stvari, ki je rekel, da bomo eni tako še spat mogli, bomo v zastopniški molitvi za narod. In meni se pol to naslednji dan zgodilo. In ko je to rekel, sem si rekel, hvala Bogu, da jaz lahko dobro spim, sem si rekel. Kaj te vam dosti cajta, da čez dan molim. In pol takoj naslednji dan, že cel dan sem bil živčen v duhu, tako, ko si nervozen, ko ne veš zakaj. In pol sem skozi molil za Ukrajino in me je bilo tako. Nenavadno, mislim, nisem mi dal, res. Potem sem pa začel te frende še malo kontaktirati, pastore, ki jih imam tam. In pol, ko sem videl, koliko so polni vere, mislim, kako govorijo, da bojo zmagali, jaz sem pa mislil, da pač nimajo šans, ker sem videl, NATO jim ne bo pomagal, sami so tam, konc bo, bož, da se sploh ne upirajo. Tako sem jaz narobe razmišljal. Pa, ko sem videl njihovo vero, sem pa molil 2 dni skupaj za zmago skozi, haleluja. Pa sem dobil še nek plan, ko sem poslal njihovemu predsedniku. Človek se v enem dnevu se lahko ful spremeniš, ko moliš v jezikih, res. Ful se lahko spremeniš. Molite v jezikih, cerkev, haleluja. Če še kdo ne moli v jezikih, lahko pri naprej bomo molili danes za njega. Oče, hvala ti za te daritve. Oče, mi molimo, da se širi evangelij. In daj nam modrost, Gospod, a ne odpremo kakšen fond še za Kijev, Oče. Da lahko, ko ne vemo, koliko dolgo bo ta vojna trajala, Oče. Da ne bo tvoja cerkev brez financ, Oče. Oče, da bojo imeli v Kijevu pastori finance, da ti lahko služijo, Oče, da lahko podpirajo Božje delo, haleluja. Hvala ti, Jezus. In Oče, naj bo vsak Slovenec danes tukaj, Oče, del prebujenja poslednjih časov. Oče, molim, da vsak evro, da je uporabljen, da se ljudje odrešujejo, Oče, da se delajo učenci za Jezusa, da narodi prihajajo k tebi. Haleluja. Amen. 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 Hvala ti, Jezus. Kdorkoli, če rabaš molitev, lahko prideš naprej, drugače bomo imeli pa še malo slavljenja.
slow down.